amafoto n'ubundi amafoto akiri ku mupaka ibinyamakuru bimwe na bimwe byavuyeyo biracyayerekana abaturage bakicaye hariya. Niyo mpamvu rero narimvuze nti ibintu bijyanye bya gisirikare byo ibintu numvise birimo wenda bigerageza kunsobanurira ibintu byo bibera mu bintu bya gisirikare ni nta buryarya abikiriyarinze neza ibyare ritabara wenda nituza kubona abandi ba specialiste babizi babivuga neza bisobanure experience ku buryo bwumvikana. Impamvu rero nifuje ko nk'umunyamakuru w'umuryango nahoze ndeba n'ikiganiro yageze ku mupaka areba situation uko abaturage bameze abicaye abaharaye ndetse no ku ruhande rwo mu Rwanda hari message twagiye twakira bwana Joseph wenda na gusomera imwe muri izo umunyarwanda yavuze ati salama muvandimwe nagira ngo mudusabire mutaginga leta y'u Burundi irekura abanyarwanda bari i Burundi kuko banze ko dutambuka yewe nta n'ikintu na kimwe twemerewe gukora abantu tuvuga ikinyarwanda ubuzima bwacu buri mu kaga mwe mufite abo bakurikira mudufashe. Urumva abanyarwanda bamwe bari hariya bari kuvuga bati bari kudusaba ko tugenda ngo tujye kwambukira tunyure muri Tanzania tugaruke kandi umuntu wari usanzwe yikorera utu business dusanzwe ubwo bushobozi ntiyabubona kandi no gukomeza gukorera hano umuntu wari wese uvuga ikinyarwanda ari mu kaga mu buryo bumwe cyangwa ubundi. Dukurikije byari bimaze iminsi hano ku mihanda tubona abantu basanzwe bagenda bakajya muri documentation bakamaramo icyumweru ari abantu nk'abanzovu ba Kanyombya n'abande abo tutamenyaga wenda nibo benshi. Ndi kwibaza nti noneho ubwo byavuzwe n'abayobozi perezida n'abandi ko imipaka ifunzwe n'umunyarwanda akaba ari ikibazo abaturage bari hariya noneho ntago mvuze ngo ubuyobozi bwavuze ngo muhohotera abanyarwanda ariko bari abapolisi basanzwe n'ubundi bagira bityo bakabafata bakabambura bakakora n'ibiki byose. Tureke no kubica ku ruhande abarundi bari hano mu nyihanganire abapolisi igipolisi cyanyu murakiza ukuntu gikora. So umuturage uri hariya niba imipaka ifunze amerewe ate bimeze gute icyizere wumvise bafite abo wabonye ku mupaka wabonye bameze gute. Turagusuhuje bwana Joseph. Joseph urahari? Godfa umwaka mushya muhire twese hamwe mu Rwanda. Yes wanyumvaga Joseph? Nakumvaga. Yes twavugaga tuti hano twagize abahungu badusobanuramwe mu mateka imvune imvano y'umutwe Red Tabara ari nawo ntandaro zikomeje kuvugwa. Twumvise abayobozi bacu badukuriye baradusobanuriye wenda nawe ugize icyo biziho nk'umunyamakuru wabivuga ariko ngewe icyo nifuzaga kwitsaho cyane ni ukureba ubuzima bw'abaturage buragenda bite. Ngewe nk'iyo ndebye abarundi n'abanyarwanda kubera ko tunavuga n'ibintu bijya kumvikana iyo imigenderanire ibaye nk'ihagaze numva nyine biritushe cyane kuruta wenda kumva n'ahandi hose biragize ariko wowe nk'umuntu uvuye ku mupaka wabonye umwuka umeze ute? Ubundi hari ifungwa nyine ry'umupaka ku ruhande rw'Uburundi. Uramutse ubonye imodoka hakurya abaheze ku mupaka n'ab'u Rwanda ni naho hagaragara cyane kuko urabona igice cy'Ubugesera ahandi hasa naho harimo ikibaya umupaka wabo uri hirya kure ntabwo wapfa kuhabona. Uw'u Rwanda iyo ugeze ku w'u Rwanda niho uba ureba no hirya ku mazu impande zombi zisangiye yaba ari immigration y'u Burundi na immigration y'u Rwanda uribuka ko zikorera hamwe baba bicaye ari babiri umwe agusinyira exit undi yandi agusinyira entry bitewe n'uruhande uturutsemo. Rero ni desolation urahagera ukabona nyine ni ikibazo. Abantu batashye amakuru avuga ko ejo ibwirizwa ribaho mbere gato abarundi barambutse ariko nyuma bihita bifunga bihita birangira abafite nationality y'u Burundi. Ubundi nta mahano nta gihugu gifungira na bene gihugu bacyo. So hari abarundi rero nahageze ko amasaha 4 ubwo hari abahageze baragenda hari abantu bageze nko muri 50 byuzuye barindiriye n'amakamyo 5 nandi yahezemo imbere ya 5 nanone ubona
harimo nk'umudamu wari ufite ikibazo cy'ikawa apakiye. abarundi bakase netwakaye ariko abarundi baragowe yoze uri kutwumva genda bumva cyane. wari wacecetse yawe n'ibintu bavuga ntabwo twabyumva. Nacecekeye. Urucecetse utubwira ngo hari umudamu wari upakiye amakawa niba numvise neza. Nakubwira ko ikawa ziba zihenze ku buryo imari ye aba apakiye ntabwo mpamya ko hari habuzemo hagati ya miliyoni 300 na 600 kandi ubona zagize ikibazo nyine kubera umupaka w'Uburundi utari gukora. Ku ruhande rw'Uburundi bavuyemo baritahira muri biro ntabarimo. Abashobora kugusinyira ngo winjire cyangwa usohoke. Ku Rwanda ho barahari ubwendo babarindiriye icyahinduka icyo ari cyo cyose, ariko abarundi bari bakiri hanze barindiriye. Hari abenegihugu b'u Burundi n'izindi nationalite nta n'umwe utambuka. Bivuga ngo nta kintu kivuye mu Rwanda cyinjira mu Burundi. Imodoka ifite plaque y'indundi ntiyinjira, iya ifite plaque y'ahandi niyo itaba ari inyarwanda ntiyinjira. Ubwo nta mizigo iva mu Rwanda, nta muntu uva mu Rwanda yinjira mu Burundi, nta n'uva mu Burundi yinjira, kuko bivuga ko no hakurya hari bisi ya volcano yazanye abantu nabo bakanirwa uburyo bwo kwinjira. Urumva rero nta muti nta n'urukingo rwabyari bihari uyu munsi kugeza ubu. abari Burundi nari mpamagaye Landry Promoter atubwira i Bujumbura ngo bari kubafata bakatwara ngo bari kubatwara ahantu bita ngo muri documentation, bakamanza bakabadokimanta kandi babadokimanta bakoresheje igiti. So turaje rero ntuzaraje Landry. none yoze tukivugira ku abarundi bari hano mu Rwanda turabizi wenda baraza tubacumbikire nta n'ikibazo bari buze kugira. Abarundi bo ubwabo nk'abarundi bo bafite uwe mwuka kuri byabaye bo bari kuvuga abahamaze iminsi abo mwabashije kuganira niba byabakundiye bo wabumvanye iyihe Impumeko, ese bo bari kubifata bate? Godfather sinzi yuko novuga je navuganye n'umuntu ari Bujumbura kare. Uburetse gato ijambo rifite abanyamakuru uri kuri tere ihangane gato. Sawa. You gonna be next, yeah. Désolé. Landry Promoter no hagire tuzamuka. Yoze uri gutwumva? Joseph banza kiri mu nzira. Okay, wo ngo wavugaga yakomeza, reka nze maze Joseph niba ari kutwumva. Nayo navuganye ari umuntu ari Bujumbura nahoze kare ndamubaza ukuntu ibintu bimeze. Ndamubaza nyene umwuko hari kuva ejo bafashe iriya ngingo yuko n'abanyarwanda bariyo botekera bakagenda bababuza n'ibikorwa. Ine ndamubaza uko abanyarwanda bifasha bo babana hafi. Yambwiye yuko n'uwo batarageraho n'umunyarwanda baba bataragera ko ngo bamutekeze cyangwa se bamubwira umwanzuro uwo ari we wese ahari arafise ubwoba nyine. Yambwiye ko bafise ubwoba, hari n'abigiriye inama barangije no gutekera bavuga bati igihe ntibarinde kunshika ko ngo bantekeze. Siritu nyene hariho nabo bafashe, harimo ngo nabo bafashe gusa ngo ntibazi aho babatwaye. Gusa nyene ari umuntu afatiwe hariya atwagwa muri documentation akaba ariho babafungiye, niho barabafungiye. None batekera bakaja baca kugira bataha. No kuvu ntibataha. Je uwambwiye ko abo bamaze kubona bamwe batekeye, ariko nyine bakaba baraho bihishije ari nko kuyihisha, ariko uwo babonye nyine baramufata kuko nubundi ababashije kugera ku mupaka ntibabemerera nubundi kwinjira.
mudushakire abantu bari ku butaka bw'i Burundi ibintu byo kuza kutubwira ubuzima bw'abaturage muri za Norvège muri zaki landry yahageze uretse ko bitabujwe ko mwagira amakuru ariko jewe banishakira abantu bari kuri tele niyo mpamvu mubona umuntu aba ashaka umunyamakuru uvuyeyo uriyo naho ibintu byo kuba muri Norvège mukaza kudusobanura ibintu biri iminembwe simbyemera ntabwo byemera ariko mureka nkubwire ko uri kurushura kugira amakuru isi yabaye umudugudu my friend oya kandi turiko turabaza natwe ngo dutahure none se niryari Fabri niryari ko ntari niryari ngenge ntanga breaking news kaye ntahari uza abantu bambaza amakuru ya kimisange kandi ndakasa mutwe ndabona Joseph yagarutse urumva abantu baryewe nijoro hari space twari turiho yabitero hari abarundi bagera muri babiri baje baratubwira bati umwe nibo bantu banteye gutekereza cyane umwe ati nta kibazo abanyarwanda bari hano turabanyegeza n'uwagira ikibazo twamuyegeza undi aravuga ati abarundi ntabwo bavuga menshi ntabwo ari nka ba baturage bandi tugira hano hepfo mu burengerazuba bw'igihugu cyacu ngo bavuga byinshi ntibakore ngo bashobora guceceka mukabona nta hate speech bari kuvuga kuri internet bakagira utengo ariko ngo bakabamesa niryo jambo yakoresheje ngo bakabamesa ngo bicecekeye numva ntinyemo rero numva niyo mpamvu dukwiriye kureba kubera kwereka ko ibi ngibi bishobora kuba hari umuturage umaze iminsi atafite na internet atajya no kuri radio yibereye mu makaritsiye iyo ngiyo mu Ngagara na hehe hose aho ngabo bari gukubitana no umupolisi wumvise iryo tangazo wumvise iriya mpuruza ya ministre wa information ni ministre wa information watangaje iratangaza ejo arahita akorera icyo umunyarwanda babanye bate